Maya pa oras kabalen. Kaya taming mabilog a pwersa ng GNN TV 44, babiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilatan ng garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni po rin balitang may kalap nganing Lunes, June 16, 2025. Yako po Benny Ginto at iti ing News Force, Pampanga. Tukluking migit 37,000 na pulis ing pepalwal ng PNP para king pamamuklat ng klase nganing Lunes, June 16. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Tukluking migit 37,000 na pulis king mabilog a bansa ing dineploy ng Philippine National Police bang siguraduan ng peace and order king pamamuklat ning school year 2025 to 2026 nganing Lunes agpangkang PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo at tatalakad mo namang Regional Director ning Police Regional Office 3 kabilang kareng peparalareng 5,000 pulis manyulong king Police Assistance Desk kareng eskwela bang gabayan laring estudyante, pengari ang poreng mestra. Dagdag paketing pamamuklat ning mobile at foot patrol. Kareng lugar la malapit king eskwela, bang apanatili ing kaayusan. Agpang kang PNP Chief General Nicolas Torre III, parti ning pamagsadya ning PNP at bang siguraduan na mabilis ing kimudareng kapulisan king quick police response. Mapupusyang school year IT king March 31, 2026 gamit ning traditional school calendar balaos nang mibalik kay bat ning aberya dulot na ning pandemya. Sisiguraduhan na naman ning PNP na masalese at ligtas ing pamagbalik eskwela para kareng milyon-milyon na mag-aral nganing school year 2025 hanggang 2026. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. May ito nga sorpresang drug test ing penimuna ng Police Regional Office 3 apanimuna ng Brigadier General Jean S. Fajardo. Ay ni-report ng Patricia Mamangon. Pese na yan, ing meto nga surpresang drug test. Karang opisyal ng Police Regional Office 3 o PRO3 again apan king command conference inyang June 6, 2025 king pamanimuna ng Police Brigadier General Jean Fajardo, ing Regional Director. In programa, tegunan dereng miyembro ng PRO3 Command Group, Regional Staff, Rank Provincial at City Director, Chief of Police at Force Commander dareng Mobile Forces. Ing drug test, partida ng kampanya ng PNP laban king illegal na droga at bang siguraduan na reng opisyal, lasangkot king pamangamit ning babawala panulo. Pepasyag ng Police Brigadier General Fajardo, reng direktiba ning bayong Chief PNP, Police General Nicolas Torre III ang makatutok king mabilis sa serbisyo, pamakisan metong king hane at pamagpasik ng king modernisasyon. Inutos mo naman ning pamagpatupad ning visibility point, checkpoint at choke point. Makanyan mo rin ing pamanyamasan ning radio communication systems at ing regular inspection kareng gamit. Inumpisan ning pamagpatupad ning 8-hour duty policy kareng atlong shift, 6 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. to 10 p.m. at 10 p.m. to 6 a.m. Dikdik ng Fajardo, kailangang maging ehemplo lang ng disiplina ring leader ng pulisya. Inamuyot na lang naman ring commander na siguraduan ing pamagpatupad kareng polisiya kareng hanggang level ng organisasyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. School supplies para kareng mag-aral king Lubao, inampang ng local government unit. Ay ng istorya ng Patricia Mamang. King pamanimuna ning lokal gobyerno ning Lubao, kabilugan 13,549 na school supply kits ing midake para kareng indigent ang mag-aral bilang pamagsadya king pamamuklat ning klase. King amanuang bilang 12,147 kits ing ibat king local government unit kabang 1,402 kits naman ing donasyon ning Pamilya Pineda. King pamanimuna ng Mayor Esmeralda Pineda at Councilor-elect Jason Victorino. Reng amanuang kits maglaman lang notebook, pad paper at miyayaliwang writing at coloring materials. Pemye Lareti kareng barangay kapitan para king pamag-aral dareng anak king elementarya at sekundarya. Agpang ka Mayor Pineda
Pineda kapag nasaning programa maging mayan ing gastos da rin pamilyang mamagkasakit king pamanyali kareng gamit king eskwela. Kawani Keti miyang pangla namang pintura reng pilang opisyal ning barangay para king pamanyamasan kareng pasilidad ng eskwela. Samantala, mikpakabit siya naman ng LG yung 82 abayong pares ning blackboard. Pepa pintura reng 226 pairs at pemye reng 492 ceiling fans bang makasaob lakwas na ning mapaling panahon. Patunay kanuketi ing pamisasan metong ning local government units, barangay leaders at ning pamilya Pineda para king masaleseng edukasyon king balen ning Lubao. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pang mga paling balita king pamagbalik ning News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Binida ning outgoing governor at vice governor-elect Delta Pineda ing kayang meging pamangobyerno kilub ning Ana Mabanua. Ay ng istorya ng Angel Dumagat. Kung ano yung mga awards na nakuha, mga accomplishment, mga tax collection natin. Ano lang po, gusto ko lang na ipakita na naging transparent po kami. Kita niyo naman ho kung saan napunta ang mga pera ng probinsya at kung ano ho yung nalikom ng probinsya, sinigurado ho natin na walang pera at napunta ho sa mga tao, lalo na sa mahihirap. Makaniniing pasyag ng outgoing governor at nyening vice governor-elect Dennis Delta Pineda kay batning oath-taking ceremony king Bren Zigyao Convention Center inyang June 12. Megpaabot yan naman pasasalamat kareng kabalen asu suporta kaya king Ana Mabanwang pamanungkulan at king ikwang boto king melabas ang midterm election 2025. Agpang kang Governor Pineda, balawos siya pamuring gampanan ing mitatagan at termino na king panga-governor, bayo magsadya king kayang pangaluklok bilang vice governor ning Pampanga. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyo. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilub ng 24 oras. Mapaling panahon ingaranasan niya ning Aldoking Central Luzon ampong Metro Manila, dapot atin pamuring pamanuran king Visayas at mapilang parte ning Luzon pauli ning easterlies. Agpang king Pag-asa, alang bagyo o low pressure area ing babanten, kilub at kilwal ning Philippine Area of Responsibility o PAR.
Malyari pa mo rin aranasan ing localized rain showers ampong thunderstorms. Kabalen maging parti kakimpa magbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo kingke kayong lugar, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numerong may yakit kingke kayong screen. Malyari mo namang mag-post kingke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal pa magbalita bilang panatang serbisyo karisablang Kapampangan. I'll venue lang yan ng Lunis, ring may kalapa istorya, ketiking probinsya. Yaku po Benny Ginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuy.